салом алейкум дӯстони азизам, рӯзи ҳама шумо ба хайру шодӣ бошад. умедворам ки ҳама шумо тансияту хонаобод ҳастед. шукронаи аллоҳ ки морам хубу беҳтар ҳастем. чхеле ки аз названия видео фаҳмидед. бале дӯстонам, фарзанди моам ба дунё омад. шукронаи аллоҳ ки соғ саломат ба дастамон гирифтем. шукронаи аллоҳ ки худамонро беҳтару хубтар ҳис мекунем. ва ман аз худованди таоло дуо мекунам ки барои ҳамаи бифарзандҳо фарзанд насиб гардонад ва ин рӯзҳои хубу беҳтаринро барояшон насиб гардонад ва ба он занҳое ки ҳомиладор ҳастанд соғ саломат сабук шаванду фарзанди худро ба дасташон гиранд. дӯстони азизам, мехоҳам ки камтарак ҳамихел влоги абзори родом шавад. бисёри шахсона ҳастанд ки мехоҳанд ки бифаҳманд родом чӣ гуна аст. родоми Москва, мо дар родоми Москва қарор дорем ва мехоҳам ки камтарак дар борааш нақл кунаму ва ба шумо нишон диҳам палатаи худро ки чӣ гуна аст. марҳамат бубинед, шояд ки ба шумо ин влог писанд ояд. ана духтарон, амихел палатаи мо чхеле ки мебинед, мо дар як палата амихел як комнаташда як худи мо тоқа, ман ва фарзандам. ана михел палатаи мо аст. чхеле мебинед, на он қадар калону на он қадар майда барои як нафар. ана инҷашта бошад дар назди дар барои мо пленарни столик мондагӣ ҳастанд. барои кӯдака инҷада памперсаша мекашӣ, меоянд дар инҷа кӯдака абход мекунанд ва ин поёнда ки мебинед, ана инҷада пленкаҳои тоза овардагӣ ҳастанд барои кӯдак худашон метиҳанд. мегирию кӯдака пленат мекунӣ, агар ки ҷазир шуд, агар ки тамом шуд, боз мепурсӣ, боз метиҳанд. ана ин чизе ки мебинед, ин барои кӯдака кармид кардан аст. дар инҷа ҳаст дорад. духтур нишон дод ки чӣ хел кӯдака кармид кардан дар кор. ба ҳамин кунӣ беҳад удобнӣ гуфт. акнун ҳоли мо ина истифода набурдем. дар ин тарафаш бошад раковина барои кӯдака тоза кардан, шуштан, барои ягон чиз шуштан, дастро шуштан, ҳамин хел раковина аст. дар ин тарафаш бошад ҳамин хел стул барои обед кардан. ҳама чизамона мо ҳамин хел болои стол дар бароварда мондем. ва ин бошад кроваташ, беҳад кровати удобни, нағз. ҳар рӯз ҳамин хел пастелни бельёша алиш мекунанд, мебиёянд, мегиранд чизои ҷазиршудагиаша айсарака нави тоза мепартоянд ва ҳамин хел кроватикаш беҳад нағзи удобни аст. ва барои кӯдак бошад ҳамин хел ҷои хоб ҳаст. дар инҷа хоҳӣ кӯдака хоб мекунӣ, агар ки нахоҳӣ метавонӣ ки кӯдака дар назди худат хобонӣ. ва ин бошад калидорчаҳаки мо. ана хел родом калидор ҳаст дорад. баъд аз дар медарои калидор аст. баъд дута ҳамин хел палата барои занҳое ки таваллуд кардагӣ ҳастанд. чӣ хел мебинед, он тарафашда ванна аст, ин тарафашда туалет, ҳамин хел холодильник дорад. беҳад ҳама чиз шароит удобни ҳамаш ҳаст. ана ин духтаро бошад обеди мо. барои мо ҳамин хел обед оварданд. инҷада гречка, қати свекла, унҷда бошад макарон шӯрбо ҳам гӯем мешавад. ана ин бошад духтаро бегоҳаш ҳаст. барои бегоҳ барои мо овардан ҳамин хел запеканка. инаш бошад компот, дудуна хлеб ва ош. рости духтаро, ман ягон авқати инҷа хӯрда наметавонам. ягонташ он қадар ба маза нест. хай шукри аллоҳ ки ҳамиқашам метиҳанд. ин бошад дуюм рӯзи хӯрок. ҳамин хел овардан супчик приловкай вай суп кардагӣ ҳастанд. дарунашда моҳӣ андохтагианд, он қадар ба маза не. инаш бошад соус. анам хел хӯрокҳо метиҳанд. саҳар, обед, бега. дарона ин ду пакете мебинед, аз родом барои мо туҳфа дода меояд. якта коваз овардам, ман пур кардам, баъд ҳамине овардам. аллакай наша кушодам ба сабабе ки
پامپرس در کار بود، آوردگی نبودن چیزای من همین شدم. در درونش این همیخل سمکچه‌ک برای یکم دکمه گرفتن کودک. در درونش پامپرس بود 4 دونه و باز در اینجا بود یک تا دیگر مایده‌ک سرفیک‌تر و باز همیخل کاغذها برای کودک چخه خواهشات کردن برای کودک همیخل کاغذها دادن. اینو با فکرم در کارم نیستم. من اینجا میبینیم که درونش چی دارد. در درونی این پاکتش باشد. همیخل یک تا کپسولا. من میدونم این برای شکم چشم باشد برای کودک. اینجا در باز همیخل پامپرس 4 دانه داشته است. با همیخل کاغذها همیخل ورق‌ها و برای کودک. در درونی این پاکت یک تا دیگر همیخل پاکت است. اینجا نشان شده نشان میتیم. دخترها در این پاکت سری باشد. 2 دانه همیخل سمیس بوده است برای با فکرم پاپروبیت کردنی کودک. اگر که سمیس دادنی باشی کودک در نویمیتی اگر کودک در خورد بعد همین میخری. باز همیخل کاغذها بعد این میخل کاغذچه‌ها برای هر ماه صورت گرفتن کودک است. اینجا 12 ماهش. من همین بودم که از همین رادم برای ما باز وزیر با فکرم هینیه که ویپسکا می شود. باز کاروبکا یا اینکه پول میتین وزیر بایش نگفتن یکم چی را برای وش. اگر که یکم خبر یکم چی شد باز من برای شما سیانکا میکنم نشان میتیم. شاید که برای بسیاری ها این سیریس نباشد. از رادم چی میتیم گفته رادم چی خواه باشد گفته. دخترها باز یک چیز دیگر رو گویم. اگر که خواهید که свидетельство о рождении کودک رو بگیرید همین رادم برای شما همیخل کاغذ میتین میبرین. همین رادم در انفیکسی هست. اینجا میبرین دکمنتوی تغییر میکنین. یک روز در свидетельство о рождении را تیار کرده میتین. بزرگ مادر میخواد کاغذ آوردن گفتن که پاسپورت پدر مادر اگر زکس داشته باشد زکس دونه میبرین. حتی همین کاغذ و دکمنتوی پول میکنین میتین. یک روز در تیار میشود. حضور اکنون من این کاغذ گرفتم. شوهرم حضور میبیارن دکمنتوی بعد نرایی میکنن رفته تغییر میکنن. شراستی ما خواستیم که بعد از ویپسکا کنیم رویم انفیسیده کنیم که نمونده اجازه ندادن. گفتن که همینجا دا میکنن شد همینجا دا کنیم که ویپسکا دا جواب نمیتیم. گفتن جدا باید شما عویزتی نکنیم که وای شما پراپیسکاتون در دیگر جایش شما باید همین مسکوه свидетельство о рождении کودک گیرید. از یکم ما اینو تیار میکنیم. اگر که تیار شد باز تیارش نشون میتیم.